Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, pada pagi hari ini saya berada di Kampung Nagrak, Desa Pangerenan, Kecamatan Bluburimbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Dan ini rombongan dari Tasik Baraya ya. Tuh. Dari Galunggung Tasik. Siap, mudah lancar acaranya tuh. Dari Galunggung Tasik Barayanya. Beginilah suasana pernikahan di pedesaan. Oh, kade ibu. Oh gitu nya, aduh hawatos atuh payunkeun deh Pak. Terus ya mau bari ngagendong. Aduh. Tasikna kampung mana itu ya? Gunung Peser, Gunung Peser. Sukamahi, Sukamahi nya. Sukaratu. Sukaratu Baraya tuh. Nagrak ya kampung Nagrak ibu. Hari kacamata nama kalau buat limbangan ya teh ngan pada anu nying cetna nya anu nying cetna. Abi beda barangkali tapi di Cimariuk. Oh Mariuk nya Mariuk mah paling ditu keneh nya caket. Makam eta nya. Nya pemakam Sunan Cipancar itu. Pancar. Nya. Puncak. Perjalanan agak ekstrimnya. Bacaan juga Asa dugi-dugi. Oh gitu. alhamdulillah terselamat. Nikahkeun saha tuh itu? Awas. Besoknya di jalanannya. Ya, mungkin sukses teh. Lesu baraya ini. Ekstrimnya teh. Ayo. Atas. Wah, sambil jalan. Ya Bu. Ya Bu, tahan. Ya Bu. Ya, salam ah. Yo, ke apa salam? Mangga Ibu silaturahmi ke Ibu. Mana Ibu digendong ke Ibu. Bapak pada dulu. Ini datang. Oke. Lingkupkeun. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyani wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Salim. Ciuman. Ninggal kamera, Bu. Ninggal kamera. Iya, sip. Sampai sampai. Alhamdulillah melaksanakan simbol kesepakatan atas selesai. Mengenai itu coba kita dulu dengan kemudian ada tempat pada sosial media. Kurang akadan deh. Yang di cepengan warna. Saat segala persoalan di kanang muka-muka para kabar yang dipasih khususnya kalau mereka buka bulu mereka orang sadayana apa kalau sekali
sehingga diberikan satu pelajaran agama Islam melaksanakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka bapaknya niatan sebagai ulama tadi bersama orang Bismillahirrahmanirrahim. Ipan sahrian nikah keun kaulah kaanjeun ka anak tegas kaula pariwaslan hari kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Menerima abdi nikah ke putri tegas bapak anu nami Hani kalayan nganggo mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Alhamdulillah lancar berayanya. Aduh sekali jadi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajmain. Amin. Ieu dunakeun sajami we. Menekan ieu terus. Menekan naon? Menekan. Silakan. Silakan. Sudah mas kawin Sarogi Andi rumah 10 gram dibayar kontan insyaallah Andi pada sarupkeun kali kita sarupkeun sakuman mestina mangga tampilnya Dari sambutan salam ke kami. Tahan salam. Hidup dengan antara suami istri baik secara aturan syariat agama Islam yoga satu perundang tata negara yaitu buku nikah. Hidup nikah seperti kata asal agama kecepatan dan dan berikutnya hidup dengan buku nikah disebutkan ta'alif ta'ala langkung jelas semakin bayar 100 kene nya unik seperti sekedar gambaran dan sebagainya.
Tetangga teh ayo betul berkawis. Dimana cantik di rumah tangga mudah-mudahan lahir pola cantik. Eta nyatana ramah-ramah nyatana mencipir manapun disalikin terutama para tamu dan teman di Tasik mana di Haturanan. Alhamdulillah acara dilakukan hari atas rangkaian kerana tidak tercirin mana aku terkasuhan dengan kopi ada transaksi yang berpelatar pada acara aku terkasuhan siapa telah mengkurang atur akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 1 minggu kita bisa dapat lanjut acara sawer badaya. Pada di tuan, pada di Mana ada apa di dinya? Pada di dinya oke. Tadi dia tuh, Pak. Rosen. Hadir. terjadi. Gitu lah penangan. Ciruan lestari yang bangsa utama enak peratus luksana satu biasa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sare, anu ngejawab salam, sing hasil receh. Amin. Sakadini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah. Usolli wa sallimu ala rasulillah. Lanjut acara sawer berayana. Jadi asa rumah, jadi asa lapar. Tinggalnya ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli. Bismillah abdi ngawitan nyawer anu pangantenan mugia kasalamatan ulah aya pakirangan panganten jeung hajatan seni Sunda ikan seluruh gambaran siapa diri hidupku kadang genan diri sing taliti satincak nuker pikiran ya pepe. Amin. Sing repeh rapi rapikeun pangantena supados mungkin amanah sateacan ngabur panganten ulah waya diawur-awur ulah ingkah balilahan hancurna majami hiji nada agung cukup lumur nada jemar palaksani bila aya kalepatan birasi yang kuring nyawer pangantenan yang gakun mugi ditampi pertama ngawurkeun panganten upami entos ngawurkeun aman heula ka dieu nu eta diawurkeun. Nah, gitunya. So, ayeuna dihitung dari belakang. 3, 2, 1. Sok amankeun heula pangantena. So, naik heula ka luhur. Persiapan heula nu ngawur. Awur awur habis ngadieu awur
awur awur awur kadena pakana bujur awur 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 paramen di awur 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 ulah hirap ka urang dahir awur awur atis nabi awur 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 hapepe menita biur awur awur atis nabi awur 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 ulah hilap ka urang dapur awur awur atis nabi awur 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 rariwo batur samur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.